Accusé par Kinshasa de lien avec la rébellion du M23, condamné à mort par contumace, Joseph Kabila sort du silence et contre-attaque dans un entretien à la Libre Belgique. L'ancien président de la RDC se pose en défenseur de la Constitution congolaise. On en parle avec l'ancienne sénatrice du PPRD, le parti de Kabila, Francine Muyumba. Bonsoir. Bonsoir madame, merci de m'accueillir. Merci à vous. Alors vous venez de publier pour une... ashinjwa na Kinshasa gukorana n'inyeshyamba za M23 agakatirwa urwo gupfa adahari. Joseph Kabila avuye mu guceceka maze yisobanura mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru La Libre Belgique. Uyu wahoze ayobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yerekana nk'urengera itegeko nshinga rya Kongo. Turabivugaho hamwe n'uwahoze ari senateri wa PPRD ishyaka rya Kabila, Francine Muyumba. Mwiriwe neza madamu, urakoze kunyakira. Urakoze nawe, mperutse kubona ko wasohoye igitabo kivuga kuri diplomasi ya Kongo nk'isoko y'iterambere ry'igihugu no kumenyekana ku rwego mpuzamahanga, cyasohotse mu nzu y'ibitabo ya Le Hamatani. Mu kiganiro yatanze, Joseph Kabila avuga ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari igitugu. Ese nisesengura namwe mushyigikiye? Mbere na mbere ndashaka guhera ku gitabo cyanjye mperutse gusohora binyuze muri La Hamatani kivuga kuri diplomasi ya Kongo, kuko mu gihe kirekire muri Kongo twakoresheje ibyo bita diplomasi yo gukemura ibibazo byamaze kuba, aho gukoresha diplomasi ikumira ibibazo bitaraba. Bityo rero diplomasi ya Kongo igomba kuba igikoresho cy'ubusugire, iterambere ry'igihugu n'ijambo rikomeye ku rwego mpuzamahanga. None ubu bimeze bite? Uyu munsi dufite, uramutse urebye inkingi nateje imbere, cyane cyane ubudashyikirwa mu nzego za diplomasi, kuko tudashobora kwinjiza buri wese muri diplomasi. Tugomba kugira abadiplomate bafite ubumenyi bukenewe, kuko ngo tugerageze kureba uko twayobora diplomasi y'ubukungu ihatana ndetse na diplomasi y'ibidukikije. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uyu munsi, ariko uyu munsi ubwo Joseph Kabila mu kiganiro yatanze avuga iby'igitugu. Ese muremeranya nawe? Yego rwose ndabyemera, kuko uyu munsi ntibishoboka kutavuga rumwe n'ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ese niyo mpamvu muri mu buhungiro uyu munsi? Yego rwose, kandi ndetse nk'uko mubizi itegeko nshinga, kuvugura itegeko nshinga muri iki gihe igihugu kiri mu ntambara n'ibintu biteye akaga. Hari abantu bavuga ibyo kuvugura itegeko nshinga, abandi bakavuga ibyo kurihindura burundu. Hari urujijo rwinshi, baritiranya ibintu rwose, ntibanazi niba bagomba kuvuga ibyo kuvugurura cyangwa guhindura itegeko nshinga. Mwe murabyamaganye? Mbese ndabyamaganye rwose, kandi reka nsobanure. Bipfuye mu rwego rwa politike kandi no mu mategeko ntibyemewe. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo uvugure itegeko nshinga bisaba guhamagara cyangwa gukoresha kamarampaka, referendum. Uvuze kamarampaka uvuze uruhare rw'abakongomani bose, uvuze ko buri wese agomba gushyirwamo. Nyamara hari uduce tutagenzurwa na leta ya Kongo. Ubwo rero kuvuga ibyo kuvugura itegeko nshinga muri iki gihe, ikibazo mbanza abashaka kurivugurura ni ukumenya, ikibazo mbabaza ni ukumenya uko bazakora kugira ngo abaturage bacu, baba abo muri turiya duce tutagenzurwa na leta, babigiremo uruhare nta biganiro by'igihugu bibayeho. Ariko se mwe murwanya iki kuri iri vugururwa ry'itegeko nshinga? Ni ubuhe buryo bwemewe n'amategeko mufite bwo kurirwanya? Itegeko nshinga rya 2006 ni umusaruro w'inzira y'igihugu y'amahoro n'ubwiyunge yatowe binyuze muri kamarampaka, referendum. Uyu munsi gushaka kuvugura iri tegeko nshinga mu gihe igihugu kiri mu ntambara mu mategeko bizateza ibibazo by'ubuziranenge bwayo. Ariko mwe nta bushobozi mufite bwo guhagarika uyu mushinga. Nta kiruta abaturage imbaraga.
kandi dutekereza ko ikibazo ntabwo ari itegeko nshinga ubwaryo, ikibazo si inyandiko z'amategeko, ikibazo ni ishyirwa mu bikorwa ry'izo nyandiko. Nta biganiro by'igihugu bishyirwa mu murongo abaturage bose babigizemo uruhare, ubu ntibishoboka no gutekereza ku ivugururwa ry'itegeko nshinga. Ikihutirwa muri Kongo uyu munsi ni amahoro, umutekano usesuye n'ubusugire bw'igihugu. Ntidushobora uyu munsi kubyuka ngo ni uko abantu bashaka kugundira ubutegetsi hanyuma ngo dutekereze kuvugurura itegeko nshinga. Ni gute rero mubona inzira zitandukanye z'amahoro zirimo gukorwa ubu? Igisubizo ni ibiganiro by'igihugu bihuza bose. Ntidushobora kuganira kuri ibibazo byose bya Kongo mu biro by'abanyamahanga cyangwa mu mirwa mikuru y'isi tutaretse abakongomani ngo bicare ku meza amwe bashaka ibisubizo. Ibiganiro by'igihugu bihuza bose nk'uko byatangajwe n'itegeko nshinga, ndetse ibyo bivuze ko abafite aho bahuriye n'ikibazo bose bagomba kubamo, abari ku butegetsi, abatavuga rumwe nabo, sosiyete sivile n'abaturage bireba bose. Nta biganiro bibayeho, nta yindi maji ishoboka. Ntituzabona igisubizo mu magambo masa cyangwa mu iterabwoba. Nibyo kuki Joseph Kabila yafashe ijambo ubu ngubu ari Goma mu gace karangwamo amakimbirane. Avuga yafite ibintu by'ingenzi byo kuvuga. Naha icy'ingenzi kuri mwe n'iki? Havuzwe ku itegeko nshinga, yavuze ku biganiro by'igihugu bihuza bose, yavuze ku bumwe bw'igihugu kuko muri iki gihe igihugu cyacitsemo ibice. Tugomba gusubizaho ubumwe. Ibibazo bishingiye ku nkomoko, identity issues, byaragaragaye. Uyu munsi Kongo ikeneye amahoro n'ituze kandi abakongomani bagomba kuvugana. Ese arimo gutegura kugaruka muri politiki? Rwose n'ejo hazaza ha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi na mbere y'ibyo dutekereza ko tugomba kugana mu cyerekezo cy'amahoro. Ese Kabila arimo gutegura kugaruka kwe muri politiki koko? Ntabwo yigeze abivuga, afite uburenganzira bwose bwo kubigiramo uruhare. Akomeje kuba umunyapolitiki ukomeye muri Kongo. Dutekereza ko nyuma y'ubutegetsi hari ubundi buzima. Kubw'ibyo abashaka kugundira ubutegetsi uyu munsi bashaka kwica itegeko nshinga cyangwa kurivugura ku nyungu zabo bwite cyangwa z'agatsiko bagomba kumenya ko ikihutirwa kuri Kongo uyu munsi ari amahoro n'ituze. Tugomba gushaka ibisubizo by'ibibazo byugarije abaturage bacu bababaye kandi aribo bahohoterwa mbere na mbere n'amakimbirane yose ari muri Kongo. Perezida Kabila yigometse ku ivugururwa ry'itegeko nshinga kuko atari cyo gikenewe. Ashyigikiye ibiganiro kuko abifitemo ubunararibonye. Yacunze aya makimbirane mu bihe byashize kandi atanga ibitekerezo. Ariko Madamu Muyumba, umuntu yashobora kuko kwigaragaza nk'uregera itegeko nshinga nyuma yo gushinjwa kuyoboresha igitugu mu myaka 18 yamaze ku butegetsi? Perezida Kabila yavuye ku butegetsi yubashye itegeko nshinga. Iyo ataryubaha ntiyari kuzigira buvaho. Ariko habayeho n'ibikorwa by'igitugu nabwo. Ntabwo ndi buvuge ko byose byari byiza cyane ku bwa Perezida Joseph Kabila, byumvikane, ariko ubu byarushijeho kuba bibi. Igitugu cyashinze imizi mu gihugu. Abaturage ba Kongo barababaye. Uyu munsi Kinshasa haho ubujura bwitwaje intwaro ku manywa y'ihangu, haba ishimutwa mu duce dutandukanye. Hari ibibazo by'imiyoborere, hari ibibazo bifite imizi yimbitse. Tugomba gushakira ibisubizo kugira ngo abakongomani bagire amahoro n'ituze. Ariko yaba ku bwa Kabila cyangwa Tshisekedi, ku cy'uburasirazuba bwa Kongo butabasha kubona amahoro arambye.
nibyo rwose icyo nicyo mvugaho mu gitabo cyanjye. Buri gihe twakoresheje diplomasi yo gukemura ibibazo byamaze kuba, aho gukoresha diplomasi ikumira ibibazo bitaraba. Bivuze ko tugomba kureba uko twakoresha ubushobozi bwacu tukagerageza kugira diplomasi ya Kongo igikoresho cy'iterambere mbere na mbere ku baturage ba Kongo, kuko ubusugire butangira iyo umutungo w'igihugu ubanje kugirira akamaro abaturage. Urakoze Francine Muyumba, ndibutsa ko wahoze uri senateri wa PPRD, ishyaka rya Joseph Kabila. Ninjye washimiye madamu. Cela veut dire que nous devons voir comment utiliser nos potentiels pour essayer de faire de la diplomatie congolaise un instrument de prospérité d'abord pour le peuple congolais, parce que la souveraineté commence lorsque les ressources du pays servent d'abord le peuple. Merci Francine Muyumba. Je rappelle que vous êtes ancienne sénatrice du PPRD, le parti de Joseph Kabila. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci.